Crveni krst Jagodine na različite načine pomaže porodicama čiji su članovi korisnici narodne kuhinje koja radi pri ovoj humanitarnoj ustanovi. Pored redovnih obroka, često im se uručuju paketi sa hranom, odećom, igračkama za decu i drugim potrepštinama, a ovaj put obradovani su i tokom dečije nedelje. Lokalna samouprava grada Jagodine i Crveni krst Jagodine u saradnji sa svojim donatorima prikupili su sredstva i opremu za naše najmlađe korisnike u vidu rančeva i pribora za školu. Imamo ovu informaciju da pojedina deca još nemaju rančeve za ovu školsku godinu, tako da verujem da će ova donacija da njima bude od velikog značaja. Rančeve i školski pribor ovaj put dobilo je 8 mališana čije su porodice na programu Narodne kuhinje. Draganu Todoroviću iz Miloševa, koji ima 9 dece različitog uzrasta, ova vrsta pomoći mnogo znači. Hvala Crvenom krstu Jagodina i donatorima, jer moj sin je nasledio ranac od starijeg brata, a pošto smo u teškoj situaciji i nismo u mogućnosti stalno da kupimo, njihovo malo znači nama mnogo. Mališani su se veoma obradovali poklonima koji će im biti velika motivacija u ostvarivanju što boljih rezultata u školi, a Jagodinski Crveni krst nastavit će u narednom periodu sa realizacijom aktivnosti koje će biti humanitarno-edukativnog karaktera.